Srbije sam jedna od najboljih, najmlađih. Klavir, to je moja ljubav i ja obožavam da sviram. Za neko kao što je mali, kao ja, to je puno nagrada. Lara Arbeiter ima 11 godina i budućnost je naše klasične muzike. Počela je da uči klavir sa 6 godina, od tada niže samo nagrade. Na nedavno održanom online takmičenju u Nemačkoj od milion prijavljene dece iz čitavog sveta, Lara je izabrana u 35 najboljih. Učestvovala sam na online takmičenju u Nemačkoj, tu sam slala snimak i izabrali su me među milion dece u sveta, tamo je bilo samo 35 i svi smo dobili pehar u obliku violonskog ključa. Nas je zanimalo kako se naša talentovana sagovornica osjećala u tim trenucima. Ponosna sam na sebe što sam izabrana od 35 najboljih. Lara vredno vežba klavir 4 sata dnevno. Pored Nemačke, i London je uspela da osvoji svojim talentom. Najznačajnija nagrada mi je u Londonu. Isto je bilo online takmičenje, ali to je bilo od dece od 4 godine do 40 i tu sam isto prošla u 30 najboljih u svetu. Brojne su nagrade koje je ova mlada pijanistkinja osvojila. Pitali smo je da li zna njihov broj, ali nas je zanimalo i koja joj je najznačajnija. Osvojila sam 25 nagrada, nisam sigurna koliko prvih, 23 ja mislim. I najznačajniji mi je u Italiji, u Gorici. Tu sam bila laureat i to je jako takmičenje. I najznačajnije mi je ovo sad u Nemačkoj. Klavir nije jedina ljubav ove talentovane devojčice. Ona ide na balet, jahanje i uči 2 jezika, francuski i engleski. Za kraj, Lara nam je otkrila šta će biti kad poraste. Nadam se da će biti poznata pijanistkinja.